As complaints pour in on the incomplete construction and bad road condition of the Mawphlang Balat Road from Lad Mawreng to Weiloi village, the MLA of Mawphlang B Kurbah, that of Ranikor Pius Marwein, and the MLA of Mawsynram S Suin, while being accompanied by the Superintendent Engineer of the PWD, B Umdor, had conducted an inspection of the particular intermediate road to assess the condition of the area along Mawreng to Weiloi village, which stretches to about 28 kilometers. The construction that has been equally allotted between two contractors has been sanctioned at an amount of approximately Rs 45 crores. As per the inspection conducted, the progress of the construction work from Mawphlang is on in full swing, while the stretch from Lad Mawreng to Weiloi has not been progressing as per expectation. It may be mentioned that the Superintendent Engineer of the PWD, B Umdor, had informed that the reason for the delayed construction of the rest of the road is due to the unpaid amount of compensation to the landowners. Ini projek kalau sedang tahu Januari Mawsynram buat ke time of completion bagi labu kembali so benai buat menungi di tahu Januari tunggu arsusan dari benda ke progress ke wilayah itu mentah kalau kembali 20% ni. Dia ni kan argut di kontraktor di Bayo. Kita pernah kemat kelaya, kemat keladang progress kamu very good. Kini bahagian pada kadang yang itu ke land issues, kebang yang banyak penbaik, dan suatu makin don bakadika, nak single lane ni penhek surok seka intermediate lane. Tak kemudian nak line meter ni pusan, ni lah ni senam ada seka singrong seka semita sempat 4.5. Dia ini kampan penhek kita kah, ini kampan sim cakap sini. Dia kan kita proses kebar buyo, jadi ni kontraktor bar. Kalau bang indah, mata yang last tangnya baik, tang yo kita kah, dia lanang sedang. Dia kemudian MLA memang tadi, kita cakap kita masih belum yang pelang kita taruh. Kemudian juga siang kemudian ni, kaslong ba, kedan kita kah, kedan encroachment, mau kedan di dukan ikum tu kebang yang baik, kamu apa tersat apa min tu, kalong kum tu, nomor baik dan kampan baik itu, babun ki. Ila dong encroachment kandiat bang yang makin baik bermain itu bukan menginjau penhek jaga di kamu mana kalian compensation kan kata acquisition come down di jaga bagi dong kam kita jaga ki ada kamu suruh penhek kamu long kata apa penuh nak mau pulang suruh mau penuh kalau gitu. Speaking to reporters, the MLA of Mawsynram, Pius Marwein, expressed his gratitude to the state government for the sanctioned amount for the road construction and also urged upon the two dedicated contractors to speed up the process of construction so as to prevent further delay to completion of the project. Hi, ndai tak kipai ba. Nyiruk ngilap isyam ya kata nama ngiyat nya kenika surok hi nakapor syakapor. Tingi kum tinomi khmat ngiyai persang ya kata nama ngi suthok baka surok ketika butlum jong karoi kapa. Sisen bagaroi ka surok kemur kata karoi kapar kala wanhi. Tingi kat bala ngi persang nadu ndai tang mentan nadu kini kisnem ki paladap. Tena kalian ka sorkarul hadin bangi ut ni nam kumto. Tikila aying la aya kata ka sanction arpu prak lemtar nang tei napo Lad Mawreng hadu ang ne hapo wiloi. Jadi kumbang orang mentaba ngintang budian de bangikut tanghang ni ngin connect sa Ranikor ngin connect sa Mukurat sa Ranikor de hakini ki singi ki por ki paladat nilai kendo yo pili minister yo chief minister nak leng ka jukir ki aya ka asuran sa kindang budian kinda perkata ka ka skim ki ban le bahas non ya kani kasurok makani kasurok ala long do ala su kumto de ki phok snem ni sule da ka repair da lawan kaliur kumur kali suput no kumto tingi kwa apa kani kasurok kumbai yo kani kasongson ka babah de kani suka pesmatu ni cermen bangin yo kata ka surok ka ba paka kasongson ka ba bahan nang ba kani kasurok kanne boro taki phok please. The MLA of Mawphlang, B Kurbah, while speaking on the delayed completion of the road construction, said that the inspection was conducted due to complaints received on the dilapidated and bad road condition. Jingwan jangi mata kan kesingin dai long ba so jing o jangi pat ba ham suki hendak ni kam mar ba ini ke projek ada sanction dalam Mawsynram di adu mata kadang suki niat Tidak orang yang cukup ni officers ni kuat lang officer yang perlu diru kenang ba nak kadang jong kiru kin ya push ni contractors kin ya kam speed up ya kam wala mata de poliur ba ru ka don ke jing thot ya ka macam nyoki henry
ke jing tre jong ki be khamat la kham stat ba sadin bani shirum ko ga portion ning be konduktor kham ski hindiat ta ngon pe khna kini area silang sini nang ma makiru kinya kit khilam te na kaliang jongi ru ngi kerpat yaki par ka pludir komjo hi bakinya stat no hindiat ma pai ba ki manu jengi yung ba ka sruk ni asni palat beleh ru bentaru swa election la benai ta solo du bentai ka 4 urlong kita daw longi sa poi sa ni ka linti ba ni ka jagaban ya rekod bangin review ya progress of work tinggal buat mengenai ti baba bapak yo ni portion yang ni ka surok kinya la ya sedang hi ngawan hi mentang ila ya ke kam sat ti kuat beli kam tu kam khamar ru mar ti area hantersar ru snok asni palat yang tai nak menu ke chu repair nak shua tang hi potholes kenang ba kinyo penan kami pat ba kanam thot ya ke yang joki ita hi bang. The bad road condition of the Mawphlang Balat Road has been attributed to the challenges encountered while preparing for its repair work, informed the MLA of Mawsynram, S Suin. Pi kani ka srok kebangi ginom ikmat jong South League constituency nya hap ai juba bi pai ba ka Mawphlang ka Mokorwat ka Mawsynram ka Ranikor marangi ki pai ba jong ki ba penon kam ki ba use ngana srok tengi iba ki kumol ong mane ba kani ka srok don ka arfo fra kilometer te 100 kilometer la ai yo wi kontrak yo wi parti 100 kilometer per la ai ko parti tenang nei nang Mawphlang hadu phonyola la ai ka wi ka parti ka blatri du ba jibung sopho ngi ka progress is in good progress te kidon ki benta ki ba when ba Umdor USI la ajemut ba ngidon don kam siju ban ad ki additional item tu ki railing ki pavement mishimlo include ha existing estimate itu tengah kermen ba ki engineer ko body pe yang ni stro sampai ba Umdor ban pe lem kita ki additional item ki numur ba na tu khna ba so kan kami tan siju te ha kan ka pad jus i parti bar jong kontraktor ka slow ka progress ta hadin mi ba kini khasentiu la pensai ba ka kham slow khandian mar ba ka jing penbe ya ka ia ki try jaka ka concern ki try jaka ngidang yo hobna jun te ngi sutnat bangi tibab ka jisuki khndiat ka don ton marba kimpari yo ka concern ki try jaka to manta ki yo ka concern ki try jaka jo ka full stretch ka sa kilometer ngi kermen ba pintre ka jingtri ka nya stet kumboi kontrator lokular ba in nandu september kin postet na jingtri ngi kermen ba pin le kham kloi ni jingtri knamba kanwara ka jing ya ka jing montoi jong pai ba